боби сиюм. агар хонанда дар ёд дошта бошад, мо ду қаҳрамони фирори худ ёдгору зубайрро дар масҷид деҳаи муллаамун гузошта будем. воқеаи юлдузхону сарихон ва фоҷиаи қодирқубой аз пеши рӯҳамон баромаду дар ҳаёти қаҳрамони мо дигаргунӣ афтод ва қисмати онҳоро ба масҷид деҳаи муллоамун бурд. акнун ба суроғашон меравем. ба қаҳрамони мо мардуми ин деҳа бинобар хушмуомилагӣ, хушхулқӣ, меҳмоннавозӣ, ҳазлгароии фурӯтанияшон аз назари аввал форида буд. бинобар ин онҳо худро басе озод ҳис менамуданд, ҳатто аз бобати оқибатҳои шӯриши восеъ нақлашон карданд. акнун боз бармегардем ба суҳбати аҳли масҷид бо ёдгору зубайр. шумо соҳиб касбем, гуфтед додаронам. солашон дод суфинаҷмиддин. бале, тақсир, ҷавоб дод ёдгор. ҳаминро бидонед додаронам, ки соҳибкасбон дар ҳеҷ ҷо хор намешаванд, гуфт суфинаҷмиддин ва пурсид, кадоматон дуредгар? ман, ҷавоб дод ёдгор. ҷувоз сохта метавонед? албатта. чархи осиё чӣ? чархи осиё ҳам, гуфт ёдгору илова кард. бузургон гуфтанд, ки худситоӣ пешаи шайтон бувад. ҳар ки худро кам занад, мардом бувад. чӯбро агар ба даст бигирам, ба дараҷаи олӣ ҳам набошад, ба ҳидояти худованди мутаол маводи дилхоҳро таврошида ва сохта метавонам. дар ҳақиқат ёдгор дуредгари чирадасте буд. мо ҳамин гуна ҳунармандро интизор будем. меҳрубонии худоро бубинед, бародарони муслимин, ки чунин шахсонро ба пои худ ба деҳамон фиристодааст. ҳамин тавр не? ба нишастагон назар андохт суфинаҷмиддин. аз ин назарандозӣ суфинаҷмиддин мехост, ки аз фикру андешаи ҳамдеҳагонаш воқиф бигардад. дуруст ва бисёр бамаврид ҳам гуфтед. ба сухан оғоз кард суфи салими солор, ки то ин дам ба ду болини паҳлӯяш такя зада дам мегирифт. охир худатон медонед, суфии муҳтарам, ки ҳар нияти некро худованд меписандад. чунин иҷрокунандааш шурӯъ ба он намояд, бо қабули худованд ба ҷо меояд. охир суфиёни муҳтарам иззатманд аз байни ҷавонон ҷавоне баҳсубат ҳамроҳ шуд, ки асомидинаш мегуфтанд осиёбу ҷувоз сохтан орзуи деринаи мардуми мо буд. ният дигар аз ин нектар намешавад. ҳамин тавр аст, гуфтанд ҳар ду суфии солор ва дигарон пайравиашон намуданд. муҳтарам суфиёни иззатманд, пурсид ёдгор, барои сохтани ҷувозу осиёб чӯбҳои мувофиқ доред? алҳол не, ҷавоб доданд суфии салиму суфинаҷмиддин, ки паҳлӯи ҳамдигар менишастанд. вале аз ёдгор пурсиданд, ки барои сохтани ҷувозу осиёб чӯби кадом дарахт мувофиқ меояд? суфиёни иззатманд барои кундаи ҷувоз аслан чӯби дарахтони тут, зардолу, чанор, чормағз, туғ, заранг, писта, ҷавоб дод ёдгор ва илова намуд, барои осиёб дарахти бет аз ҳама муносиб аст. аз ноилоҷӣ чӯби сафедор ҳам мешавад, вале ба қадри чӯби бет дошт надошта надорад. ҳаматон медонед, ки чархи осиёб андаруни об мегардад. чӯби бет чунин хосияте дорад, ки об расад, варам мекунад. пораҳои чархи осиёб агар аз чӯби бет бошанд, ба кундаи чарх сахт мечаспад, то нашиканад, аз кунда ҷудо намешавад. чӯби сафедор ҳам хосияти варамкуниро дорад, вале нисбати чӯби сафедор камдоштар аст. параҳояш зуд мешикананд. қиллагоҳи азиз ва амаки ниҳоят меҳрубон ба суфинаҷмиддин нигоҳ кард. писари аз ҳама хурдии суфӣ салим, кенҷа. дар деҳа худамон хастутҳои пир бисёранд. кундаҳои ғафс доранд, аз ду сар ҳосил намедиҳанд. ягон тавр росто ба ёдгоришон ишора кард. кенҷа интихоб намоянд, мо араш мекунем. ба шарте пусидагӣ набошанд, гуфт ёдгор. аввал шумо аз назар мегузаронед, ака, иброз дошт кенҷа. ҳамаи дарахтони пир даронашон пусидааст, бо боварии том ҷавоб дод ёдгор. ба мисли мо одамони пир, шӯхӣ намуд суфинаҷмиддин. ҳама хандиданд. ҳарчиро ки умраш рафт, дарунаш фарсуда мешавад, бо оҳанги ҷиддӣ ҷавоб дод суфи салим. хайр, фарз кардем, ки кундаи ҷувозро аз деҳаи худамон то чашмаи қаммов пайдо кардем. ба нишастагон нигарист суфинаҷмиддин. чӯби чархи осиёбро аз куҷо меёбем? амаки меҳрубон садо кард. боз ҳамон кенҷа аз деҳаи аҷир 3 чақрим
بالاتر در است که شهتوتش میگویند در سرتاسر این دره بدهای چندین ساله رویدند که صاحب ندارند استا کدامشان خواهد ما بریده میانیم. این گپی که اینجا رو هم نشستگان معقول دونستند. برادران خطاب نمون یادگار در عفیت گفتند که اگر از دنبال دو حیوان سید میکردگیت شوی از هر دویش میمونی، بیاید ما اول از پی کنده جواز شویم، بعد چرخ حساب را اندیشه میکنیم. بعدی کمی توقف باز به گپش دوام داد یادگار. کنده جواز از کدام نوی درختی که باشد اول پوستش را گرفته، بعد کمی نیم تراش کرده زمین را چقور کنده، خاک را به پاروی کهنه پوسیده و میخته کننده را به آن چقوری نهاده، گرد و اطرافش را نیز با همان پارو و خم 1 سال هیچ نباشد 6 ماه گرانیدن در کار است. برای این خیل کردن در کار بوده است. برای چی این خیل کردن در کار بوده است پرسیدند چند نفری آنجا نشستگان. برای آنکه کنده جواز نکفد کوتاه جواب داد یادگار و اضافه نمود اگر چوب را بسیار تراشید آن خواه و نخواه میکفد یا جغ میبرد. من چوبی را در نظر دارم که از آن جواز میسازند. در جواز خودتان میدانید که زراعت های روغندار از قبیل زغیر، کنجد، پنبه‌دانه کشیده می شود. اگر کنده جواز کفیدگی یا جغ داشته باشد روغن به آنجا شوریده اسراف می گردد. در آن صورت از جوازی کشیده تان روغن بسی کم می گیرید. محصولات حیف می شود و مهنت ضایع می گردد. کنده ای را که در زمین مدتی ضروری گور می کنید نمی کفد و بدوش میوید منفیت آور. منفیتش در همین است. افته شما ما کمش باز 1 سال به جواز میمونیم و گردنمون به دههای دیگر کج میشود. عقیده بیان کردن نشستگان. گاهی نه اظهار داشت یادگار. هیچگاه نه اظهار داشت یادگار. شما توتهای گفته‌تان را البته بعد انتخابی ما بریده آورده میگیرید. ما باید کنده جوازی در زمین گرانیده شده تیار را یابیم. در گرد و اطراف دهه نوآباد شما دهه‌های جوازدار بسیار بوده است. آن جوازها را استوها ساختند. استوهای حقیقی جوازدار همیشه کنده های گرانیده شده تیار دارند. تنها آنها را سراغ پی کردند. در کار اگر یابیم کنده جوازشان رو خریده میگیریم و من به جوازسازی شروع میکنم. از کنده های خودمان شاید بدتر جوازهای نو بسازیم. بعد از دامولا شمسیدین وظیفه ارباب دهه به ذمه کنجه پسر خردی صوفی سرین گذاشته شده بود، اما او در این صحبت حضور نداشت. از این رو اینان سخن را صوفی سلیم به دست گرفت و به همدهگانش چنین مراجعت کرد: همدهگان عزیز، تکلیفی به جا نمود استا یادگار. مایلش کنده جواز یابیم خریده میگیریم، استا کارش را سر کردن میگیرد. این تکلیف را همگان پذیرفتند. شب را در مسجد به روز آوردن گریزگان ما. بسیاری از ساکنان دهه بعد نماز خفتن مهمان را به خانه‌هایشان تکلیف کرده باشند، هم آنها از سپاس نموده راضی نشدند. از خانه‌های مردم دیدن مسجد برایشان آرام و آسوده‌تر بود. تنها خواهش کردند که اگر امکانات داشته باشند به اسبانشان جای و ام دهند. 2 نفر از آدمان تهجوی اسبان مهمانان گفته به حولیه‌شان بردند. یادگار که آدمان بسیار زیرک دارندیش بود از مردم تهجوی التماس کرد که اسبانشان را ببرند. آن را اندیشید که مبادا مردم لاقید و بی‌راه گمانشان نبرند. شب ابرها پراکنده گشتند تا صبح هوا صاف شد. همین که صبح دمید خادم مسجد پیدا شده و آتشدان مسجد را درگرفت. هر دو گریزه از خوابشان برخاسته برای وضوگیری به طهارتخانه رفتند. اهل دیه پیاپی به مسجد برای گذراندن نماز بامداد می آمدند. در این دهه چنین عنعنه بود که هرچی کس به بساطش چیزی از خوردنی داشت برای ناهاری به مسجد می آورد. بعد از ادای نماز سرجم تناول می کردند. این پگاهی نیز بعد نماز همه به گرد خان جمع آمده ناهاری بخوردند. یادگار صبح هم به مثل آدمان تهجوی با آنها بودند و همراهشان به ایبا صحبت داشتند و خدا آزاد حس می نمودند. پس از فاتحه دسترخوان اهل یک دو از پی کارهای روزگاری دهقانیشان برآمده رفتن گرفتند. یادگار به واهمه افتاد. آخر این مردم دیشب دیگر خیلی مصلحت کردند
карда буд, аз дил гузаронду. Бо тутбурӣ меравем гуфта буданд. Суфии муҳтарам ҳайраташро ба сӯи Наҷвинӣ изҳор дошт. Ӯ ҳама баромада рафт ку, кай ба тутбурӣ мераванд? Аз ин ҷиҳат бепарво бо шустои муҳтарам хотирашро ҷамъ кард. Суфии Наҷвинӣ барои тутбурӣ одамонро таъин кардам, бо асбобу анҷомкорӣ ҳозир расида меоянд. Чӣ хеле суфӣ гуфтанд, барои тутбурӣ одами бисёр зарурат надорад ва суҳбат ҳамно гардид, ки инҷа ягон 10 кас бошад мешавад. Мегӯянд, касоб ки бисёр шуд, govу ҳаром мемирад. Тутро ҳамин рӯз мебурем. Баъди чанд лаҳза мардони мутасаддӣ, яке дар даст арра, табар, теша, доскалла бо либосҳои корӣ ҷамъ омадан гирифтанд. Ёдгор аз ин иқдоми мардум ниҳоят хурсанд шуд. Вай марде буд, ки намехост як соати вақташ ба беҳудагӣ бекорӣ гузарад. Инро ба дигарон ҳам талқин менамуд. Одам ки бекор монад, побанди фикру хаёлҳои баду мағшуш мешавад. Мегуфт, ӯ шайтон бо роҳи бад ҳидояташ мекунад. Кору меҳнат инсонро инсон кардааст. Дар дил мамнун буд, ки ин мардум ҳардуи онҳо аз рӯзи нахуст фаҳмидааст, онҳоро ба кор раҳнамоӣ сохтааст. Ёдгор Зубай баъди ҷамъ шудани тутбурҳо зуд либосҳояшонро бадал намуда ба роҳ баромаданд. Аз пушти теппа ба чашмаи гурезагон якчанд тути калон намудор шуд. Ёдгор фаҳмид, ки ин ҳамон тутҳоянд, ки дишаб Кенҷа сифаташонро карда буд. Ба тутзор наздик шудан замон Кенҷа бо Ёдгор гуфт: тутҳои таърифкардаи ҳаминҳоянд, устои муҳтарам. Намедонӣ, ки соҳиби ё соҳибони ин тутзор кист? Пурсид Ёдгор. Не, ҷавоб дод Кенҷа ва илова намуд: ҳамин қадарашро медонам, ки вақте бобоёни мо барои ободонии ин деҳа омаданд, ин тутзорҳо сарсабз диданд. ҳайфо, ки ин хасудҳоро кадоме шинодаасту, лекин пайванд накардааст. Афсӯс хӯрд Ёдгор. Дар ин ҷо ҳазор фикру хаёл ва таҳмину пеш меояд. Устои муҳтарам, гуфт Кенҷа, кӣ медонад, шахси ниҳолшунонда фурсат неёфтааст ё умраш вафо накардааст. Боз таърих гувоҳ аст, ки дар ин сарзамини қадимаи мо барои соҳиб шудан ба мансабу тахту ҷоҳ чандин маротиба шӯриши задухӯрду кашмакашу хунрезиҳо ба амал омадааст. Гуфта намешавад, эҳтимол соҳиби ин даст ниҳолон поймоли суми асбони ҳамон мансаб талошон шуда бошад. Ин тутҳо, ки дар замини серғизои намнок шинонида шуданд, бенигоҳубин ҳам ба ин дараҷа расиданд. Таноманду пурқувват шуданд. Бародари азиз, гуфтаҳои Кенҷаро шарҳ дод Ёдгор. Барои ҳамин гузаштагони мо гуфтаанд, ки аз кас хас мемонад. Аминам, ки соҳиби ин тутзор савоби бисёре дидааст. Шояд дар сояи ин дарахтон ҳазорон кас фароғат карда бошад.